mukinnyi wabonye witwaye neza kurusha abandi? Mugisha. What things that they can collect to win another games? Money. I think they collect money and they buy maybe Messi. Win ya 2-1 iragushimishije? Oya, twashakaga ibitego ubundi nka 4 nibyo byari byiza. Twagerageje kudomina ikipe ariko amakazi menshi turahusha. Ikirebye ikintu tubura ikipe yacu irabura imitoreze. Abakinnyi gutera mu izamu ni ikibazo. Tukaba twasabaga ko rero ari bishoboka badushakira abandi bakinnyi bari muri national bajya mu bahamagawe, hari abo babonye birengagijwe cyangwa mu bari bahari, hari abari kwanza muri 11 Jimmy muri satakoreshe barahari abandi. Umuntu ukinnyi bita Muhajiri ndagusuje kandi ngo ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro kuri mwebwe mwakoze subscribe. Nonaha turi muri stade Amahoro aho tumaze kureba umupira uhuje u Rwanda ndetse na South Sudan. Ni match irangiye ari ibitego 2-1. Bro witwa nde? Amazina yanjye ni Byingiro Valentin. Nkaba naje gushyigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Tukaba tubonye intsinzi y'igitego kimwe ku busa. Ni intsinzi y'ibitego 2-1. Ubonye Amavubi yitwaye gute? Amavubi twagerageje kudomina ikipe ariko amakazi menshi turahusha. Ikirebye ikintu tubura ikipe yacu irabura imitoreze, naho ubundi twagakinnye umupira uri hasi rwose. Yaza ko umutoza mukuru Speed tuba twabonye ibitego bitari hasi y'ibitego 5 kuko ikipe twari twayirushiye cyane. Wizeye ko Amavubi azakomeza muri cyane? Tugaragaza imibare reba birasa nkaho twavuye mu irushanwa, gusa twareba igitegeko rikurikiza, naho ubundi mu banyarwanda intege zaracitse rwose. Noneho n'iki wabonye abakinnyi b'u Rwanda batakoze basabwaga gukora? Ikintu cyo kwitabwaho mbere na mbere ni ukubanza kwita ku maokasiyo, ikintu kijyanye no kureba ku izamu. Turubaka ariko imbere y'izamu bikaba ikibazo. Urabona okaziyo nyinshi barafinda yagiye abona, ariko kugira ngo arebe urucundura bikagorana. Ariko mu by'ukuri ikintu tugomba gukosora cya mbere ni mu myubakire ya staff, tukareba umutoza mukuru uko ikipe mu bijyanye na plasoma zibikorwa mu gihe kitari ngombwa. Mu by'ukuri bikosohotse ikipe twakadomini turakina ariko tukabura izamu. Imyitabire y'abafana n'imifanire byo wabonye byari bimeze bite? Abafana mwakoze icyo mwagombaga gukora kuri uyu munsi? Abafana twagombaga gukora icyo twagombaga gukora twagikoze, ahubwo gucika intege ku kibuga kw'abafana bitewe n'imyitwarire y'ikipe y'igihugu. Abagerageje kuza twakoze icyo twasabwaga, icyo twavuga bataje nabo bataje bagomba kuzashyiramo agatege ubutaha, kuko urabona ko tugiye kugaruka ku kibuga umutoza mukuru naboneka. Iki biratanga icyizere nubwo twacitse intege gusa nkaho twavuye mu irushanwa, ariko rwose dufite andi makompetisiyo tugomba kuzakina mu minsi iri imbere. Turabahamagara kuza kuri stade ishyigikira ikipe yacu, iki gihugu ni icyacu, tukiba imbere. Imvura yabigwa cyangwa izuba riva ni icyacu. Ukurikije imyitwarire y'umutoza mukuru wari uhari utari Jimmy muri Spitara, ushyigikiye ko bamuhereza indi kontara cyangwa no gushaka undi mushyashya? Mu by'ukuri njye mbona umutoza mukuru yakagarutse tugakorana, kuko u Rwanda tuzi amanota yabigejejeho ntabwo ari mabi ku buryo twamunenga. Yagahawe indi kontara, hari byinshi byo gukosora yari afite. Ibyo yagerageje gukuramo kimwe cya kabiri yaraburaga cyangwa ikipe ijya mu murongo, kuko indi kompetisiyo twari kuzinjiramo ni nk'ako kanya rwose. Babonaga ko afite tushe ya baro. Ikintu cyishe n'uwo mutoza Jimmy Mulisa ni ikintu kijyana ku misimburize, naho karite y'abakinnyi mu gihugu ndani urebye shampiyona yacu urwego iriho bagerageje, natwe twabaveba cyane. Turagushimiye bro. Wewe witwa nde? Akoze cyane, nitwa Mwigeze Jean Paul. Jean Paul, match uyibonye gute? Match ukuntu nyibonye, match yari nziza, byagenze neza, ariko ikibazo cyabayemo babonye amahirwe menshi ntitwabyaza umusaruro. Ikipe ibonye okaziyo rimwe dutsinda igitego, ariko hari ikindi ushaka kuvugaho ku kijyanye n'abakinnyi. Ndagaruka ku mukinnyi bita Keve Muhire. Twabonye amahirwe menshi, arafata baro, yamara gufata baro ikipe mu gihe itari yoroganiza ntareshaka kurekura baro,
akayitindana ntabwo tuba twatsinze ibitego byinshi. Hari amahirwe menshi twabonye ariko ntiyabyaza umusaruro. Ikindi cya kabiri ndikushaka kuvuga ku ikipe nasiyonari, barakomanta ku kintu cy'umutoza cyane. Umutoza aratoza ariko hari ibyo umukinnyi yiyongereraho. Twabonye amahirwe menshi, sinibaza niba umutoza azagutoza akazana akanakubwira ukuntu utera mu izamu. Tubonye amahirwe arenze menshi cyane, umukinnyi agafata baro agatera hanze. Ahanini uruhare runini n'ikibazo cy'abakinnyi mu Rwanda nacyo turagifite. Icyo nacyo ni ikibazo dufite gikomeye. Yabihera kuri match nyinshi, kuri match ya Libya hano twabonye amahirwe menshi, abakinnyi gutera mu izamu ni ikibazo. Tukaba twasabaga ko rero ari bishoboka badushakira abandi bakinnyi bari muri nationale bajya mu bahamagawe. Hari abo wabonye birengagijwe cyangwa mu bari bahari, hari abari kubanza muri 11 Jimmy muri atakoresheje? Barahari abandi. Umukinnyi bita Muhajiri nubwo yabura muri ikipe senior nkuru, ntabwo muri ikipe ya Chan yakaba yabura muri iki kibuga. Kibuga ni kibeshya, umupira ukinirwa mu kibuga twese tureba. Muhajiri akwiye muri iki kibuga, sinzi impamvu adahamagarwa. Imbaga y'Abanyarwanda ibiri hano ni nyinshi cyane, ntabwo umuntu umwe cyangwa babiri bagomba kubuza abantu ibyishimo. Abanyarwanda bari hano barenze 20,000. Muhajiri akeneye muri iki kibuga. Ikindi cya kabiri, Arsene byagaragaraga ko minota yari yarangiye yarushye, sinibaza impamvu atasimbuzaga. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Okay. Abafana rero, imyitwarire y'abafana yo urababonye byari bimeze bite? Mwakoze icyo mwagombaga gukora, abakinnyi barabatenga? Imyitwarire y'abafana twebwe icyo twasabwaga gukora twagikoze, ngira turabibona. Abafana hano bari bahari bitabiriye, ntacyo nashinja abafana muri make, ahubwo baradutengushye. Okay, urakoze bro. Urakoze cyane. Aha, witwa nde? Anita, waje uyu munsi kwitade n'ubwa mbere waje cyangwa rusanzwe waje? Oya, maze kenshi cyane. Niki cyatumye uyu munsi numva ko ugomba kuza gushyigikira Amavubi? Nuko nyafana nubwo ajya dutemba. Match wayibonye gute uyu munsi? Bitwaye neza kabisa. Niki cyagushimishije kuri uyu munsi? Nuko Amavubi yatsinze ntari byiteze. Ni uwuhe mukinnyi wabonye witwaye neza kurusha abandi? Mugisha. Boss. Bastian, how it feels to come on the stadium? Amazing. Amazing. So I like the looks. the looks. Oh, you were supporting Rwanda, No, South Sudan. South Sudan. Yes. So how you see the game? My eyes. I have one here, one here. Let's see. Like how you see the prayers, the way they used to pray, like the game. So the game. One eye. How you can explain the game? Oh, chaos. A lot of chaos. Yeah. Sometimes I think, why play the ball? Play the ball. No, no, they don't play. They don't play. And then they lose the ball, and I think, oh, I would know how to play. So there is anything South Sudan didn't do to win the game? They didn't score. They didn't score, of course. But what the things they didn't do, you expect them to do? Strength. You show more energy, spirit, like African spirit. Yeah. On this game. Yes. What things that they can collect in, to win another games? Money. I think they collect money, and they buy maybe Messi. But it is the country peoples, not to buy in another country. Come from the same country. Yeah. Then they collect more. They need friendship. They need to be close, like family, and then you fight for each other. So why you like to support Sudan, not supporting Rwanda? Now you are living in Rwanda, why not? Oh yeah, I mean Rwanda. I support Rwanda. You support Rwanda, Yeah, but before you told me you support Sudan. Yeah, I'm bad at English. Yeah, okay. So how you see the prayers of Rwanda? Good. They was good. Yes. So are you happy with the Result? Yes. Yeah. Yes. It is enough for We're you. still number one of the pool, eh? Yeah. Yes. It's 2-1. 2-1. Yeah. Yeah. 2 of Rwanda and 1 of South Yeah, Sudan. but in the pool,
Yeah, we are number 1, right? Yes. Rwanda. Yeah. Yeah. So We win. I'm happy. So you are happy? I'm happy. Like I go to sleep like a happy person. How you see the crowd of Rwanda supporting their team? With my right eye, left eye. Like the crowd, like the event. Vuvuzela. And Very another annoying, thing. very annoying. I cannot speak with my wife. Yeah. My wife saying, blah, 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 make food for me, blah, blah, blah. I cannot hear because of Vuvuzela. But you see how people they are happy and the another Yeah, things. they're very happy, it's good. So how is that experience to come here? Amazing. It is amazing. I love it. Okay. I make this little heart for you and for you. So thank you. Thank you. Yitwa Daniel. Daniel, match waje hano kuri stade wari uje gufana Amavubi uko biri kose. Yego. Match uyibonye gute? Match nyibonye neza nta kibazo. Amavubi yitwaye neza nta kibazo. Win ya 2-1 iragushimishije? Oya twashakaga ibitego ubundi nka 4 nibyo byari byiza. Ariko 2 habuze iki kugira ngo ibyo bitego 4 uvuga wifuzaga bibe byajyamo? Ibitego 4 nifuzaga bisa nkaho nyine abakinnyi bakinnye neza ariko na Sudani ntago yari mbi. Nta kintu bitwaye ariko 2-1 abasore bacu bakoze. Ukurikije uko Amavubi yitwaye muri uyu mukino urabona izindi match ziri imbere uyitezemo iki? Match ziri imbere nyitezemo ibintu bikomeye kuko abakinnyi bacu ni beza. Muri cyane urabona Amavubi agifite amahirwe yo gukomeza se? Amahirwe ni make ariko nanone tushaka kuzajyayo. Byari biri mu biganza by'Amavubi gutsinda ibitego byinshi kugira ngo akomeze, atsinzwe 2-1. We wabibonye gute cyangwa niki wasobanurira umuntu utageze hano utabashije kureba uyu mukino? Ikintu namusobanurira nuko nyine Amavubi yitwaye neza ariko nanone ntago ari neza cyane nkuko twabyifuzaga. Ariko ubutaha bishaka kuzajya ariko n'abafana nanone bari bakeya. Amavubi yabuze nanone abafana. Abafana babonye aribo babuze kugira ngo ashe gutsinda cyane rwose nibo babuze. So abafana urababwira iki rero mu rwego rwo kubakangurira kuza kuri stade? Ikintu nabakangurira bitabire kuko Amavubi ni ayacu. Twese tukwiye kuyajya inyuma rwose niko biba bimeze. Amavubi reba nk'ukuntu kuri APR naryo byari bimeze. Rero ni ngombwa ko bose no ku Mavubi baza kuko ni ikipe y'igihugu. Ntabwo ari ngombwa ngo bazajye baza kuri stade hakinyerewe na APR byonyine. Sawa urakoze.